Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakenhuni Ïakhaid jong Shillong Lajong Football Club penting kena banjam ke semi-final ha Meghalaya State League arajar at mulai Hadien makalaya Ïakhaid ke 7 United SCCQ dan North Hamadan MDSA Stadium Malkorwan. Kumbalong menta ke Shillong Lajong kalalawan kamay do shipotri ki point ha ki South Sien ki jing Ïakhaid bat kabawan baar ke 7 United kabalayo kandai point ha ki Santali ki jing Ïakhaid.